Dobri večer svima. Dobrodošli na video 23 svibnja 2026. Danas ja sam imao na umu neke, neku temu, i to je rimski carstvo. Ali ne rimski carstvo na povijesti, ali e, što se tiče modernu, modernoj terminologiji, a, ja ne znam ako to je svjetsko fenomen, ali regionaliziran na Latinskoj Americi. Rimsko carstvo to nima veze sa povijesnom carstvom, ali sa pojmom koji jedna osoba drži kroz kroz vrijeme, i to je nešto to je nešto u čemu oni se misle često, i to je i to često nije ništa što je partikularno relevantan za njima. A u mome slučaju ja ne spominjem Hrvatska, ali to je i nešto što sa kojim ja sam fasciniran, ali od 4 godine. Ali nešto, neke druge države sa kojim to se događa sa mnom, i to je od duže, to je Rumunja. I to je na srednjoj školi ja sam imao neki projekt na kojem svaki student je imao je birao državu, i morao da radi prezentaciju na tom, o toj državi. I ja sam birao Rumunja jer je ta država bila zanimljiva za mene, bila nekako kako da kažem ovo, misteriozna, ima i bolja riječ, to nije važno. I sam birao Rumuniju, i nisam radio toliko dobar prezentaciju o njemu, o njoj, i profesor je bio malo razočaran. I to je nešto što ja sam se primetio zbog njegovog pogled i činjenica što je on nije postao takve, ne postao više pitanje kao on je prije što je
pitao mene šta je ciganima na Rumuniji, jer je on mislio što oni, oni dođi, oni dođe od Rumuniju, i ja nisam to, ja nisam čitao ništa o tome, pa sam odgovarao, ne znam. Od toga ponekad sam ponekad Rumunija pojavi se na mojim mislima. To je ponekad sam čitam nešto o njoj, ali da, nije ništa seriozno, ipak ne, kao sam rekao, ništa naporno, ni konstantno, pa da, fascinira me Rumunja, tako zna, možda jedan dan ja ću o njoj studirat više, ali za sada ja nemam planovi za to. Pa to je to za danas i doviđenja.